gagayam at manan tagayam yo Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, ganti orihinal nga kindrama iti biyag ti tao at drama, amang kumusta kada kayo amin, kayan mang kabgablaw iti naragsak nga oras, iti tunggal maysa nga awan labas. Welcome kayo manan iti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan man nga rod ni Cubs at Amor, saan na pudno nagan, tintay drama, ngamsakbay ti amin, makablawa mampay da Edgardo Agustin dita Nueva Ecija, Leonida Carambas dita Alicia Isabela, kastamutan ka ni Carlito Galiema. Kastimanti ko na ni Cubs at Amor. Dirma ng biyanang, may saa kalakyan kat baba iti pakariknaak iti ayat. Iso anada anak iti nobya. Ngam nakatumpungak iti nobya amang ibus iti kwarta. Tatunggal agkita kami dawatan nak iti kwarta. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nagsweldo kan, Amor, honey. Wen honey, apay kasapulam ti kwarta. Wen nga rod. Hay, agbayad ak manen iti bill mi ijay balay. Due date mi manen. Manuti kasapulam honey. Uray 2,000 laang. Takababain mat no dakkel ti dawata. Sige, anay ko na 3,000 honey. Sigurado ka? Amangan no awanin mabati ang kwarta. Adda, basta dalakit di allowance ko okay day ta kanya kun. Ay na, I love you at talaga, Amor. Nagsingput ka. Isoan na in love ak unay kan ka, tanakasingsingput ka unay kanya. Naparabor ka. Saan ako na makasapul itikas kan kakasingput. Aramidak amin nakabailak amang ipaiti ka sa pulam. Tadyak kayat nga agproblema ka, honey. Ay, ayatan ka ngamin unay. Sapay la kumata dinak to isukat iti oras sino. Saan to Apollo, Sani? Kasi iti kanayon ko nga ibagakan ka. Jakton makasapul itikas kan kakasingpat. I love you at talaga. Amor, naibusin ti bagas. Mangtid ka iti gatang. Tagpaili akno ka. Awan kwartak tatang. Anya? Apay, di ka pa nagsweldo aya. Adda nang usarak iti sweldo. Pampar. Intid mo man iti nobya mo na isot amaw. Manipod at dandobyam, kimirmit kan. Di kan makatultulong dito balay. Siguro, itid mo amin as sweldo mi dyan nobya man niya. Tatang, awanan pakibiyangan nyo dita, tabiyag ko daytoy. Yeah. Napigsa kay pa'y mga trabaho. Makapasada kayo pa'y mat. Ngamsimadot kayo lang amin, idag trabaho akon. Takasano, mangnamnama kayo mga minlatan iti matmat gadak. Agtrabaho kayo mga minatatang. Ha? Awan pa'y maitad ko ita, tadan ng usarak iti sweldo. Awanay, talaga nagbalinan nga imot di anak ta. Manipod at danobya na. Bye-bye amon no awan maitid na. Di mo persaan. Tama nga no agsakit tinakam na. At damit ngamin puntun ano dadto mahalakay. Napigsa ka pa'y mga ngamin. Makatrabaho ka pa'y. Apay ngamin nga insardeng mo tagpasada. Kat mayat matikitam ijay. Makabannog mo't nga ruday. Kahit kukumamot sa ginanan. Kat saan mo't adiritso ti biyahe. Every other day mo't. Tadda kasin nublat mo iti jeep nga paspasadam. Makabannog ta. Lakaya ko nyo. Dakon ka ba ilan tagtrabaho? Napigsakan to pa'y ngagsursur iti pakiinom am kan pakisugalam. Ha? Iso siguro ang maawanan iti ganas jay anak tamang tad iti kwarta. Takasta ti makitkita na kan ka. Day tagin inom iti ara kan makisugsugal tar aramidem. Kitgagangay iti lakay Agbiro iti pagliwliwan na. Saan agagangay ti kasta iti lakay? Talaga kit di nga aramid mo. Saan ba't nga amin alakay kat kasta? Ado tinasisingput alalakay. Kan nagagagat dalata nga uray lumakaydan. Makaringring ka. Sumanao ka manay. Di si kantag pasada no kaya mo. Apa di mo song batan ti awag ko itay, mayet. Ay, pasensya kan sami, my love. Busy ak ngamin itay. Taada sa nga ili mi ijay balay. Anya,
Hunak lagi din nun niya tinabasamak. Pinagdandanag nak, my love. Pasensya kan, my love. Kumusta? Nakapensyon kan, my love? Wen, iso arumwarta ita. Ah? Papananta, my love. Saan ta ko mga agbayag? Tada pa importante ang papanak no madamdama. Ipa-check up ko nga mininanang ko. Taka na yun ang maulaw. Kanawan appetite na amangan. Ha, kastaya. Sige, inta lamangan ni Terwar. Kalbasan na, agpasyerta basit. Sa tanto agawidan. Okay nga rod, my love. Ngam ilasin ta kumantitid mo nga allowance ko. Taamangan no magastos na. Di ka matanagan. Saan ang makisayan tayo jay? Nga mala, ito'y kumanlangan. Oh, ito isa. 3,000 pesos, my love. Agyang manak, my love. Talagaan na idumdum at ikinasingput mo anobyo. Duma at talaga no lakay tinobyo. Tanadong mo at talaga. Agyang manak, ha? Awanan yaman na. Basta paragan ka, mayet, my love. Pasensya kayo nanang ngamawampay maitid ko a kwartayo ita. Tani, adda nang usarak iti kwarta. Okay laeng anak ko. At dapay matay basit nga iduldulin ko akwartak. Dayjayon ti paggatang iti masapsapul tayo dito'y balay. Adda kit di ginatang ko akasapulan ni Jay kusina ngam sana kompleto nanang. Apay anak ko. Adda ka di ururnungam. Adda binayadak nanang. Ay wen, kumusta gaya mon jay nobyam? Da kayo ka di pay laeng. Wen nanang. Kayat ko kuman ayawid dito'y balay. Tap nagdan na kamin. Ngam di na mapanawan ti nana. Kanayon kano ngamin ngagsakit. Anya. Ay, apay anak ko. Talaga ka di ababa iti kayat mo ang makarelasyon. Di mo maibawing iti lalaki. Napintas ka nga uray lakyan ka. Isu nga adulat ta dagiti ang gustukan ka. Jak pa'y pinadas nanang. Ngam panagkunak. Adayo ang mapasamak dayta. Babae laeng ti pakarik na kiti ayat. Jak pulos inarapa ti makirelasyon iti lalaki. Kat padasam nga mina anak ko. Manjak nanang. Jak pulos inarapa dayta. Talaga gid nga imot day diyang anak mo. Sinugsugan siguro dyan nobya na. Siguro hut-hut-hutan dyan nobya na. Adda ka nung arod nang usaran na iti kwarta, lakay. Day diyang arod anobya na tinangusaran na iti kwarta na. Itid na diyang GF na tiswildo na. Agpaisomot ang manipod na kirelasyon. Kitsan amang mangtid iti kwarta kadatan. Agdiretso amin iti nobya na. Saan namot a responsibilidad ti mangtag iti kwarta kadata? Weng, ngimkas pagyaman kumabot ah. Apay, no saan aga po kadata? Na itao nga raw, dito'y lubaw. Ala, saan atilay sidsidir mo? Agtrabaho ka kit di tapno adda kwartam. Tasyak, addalat tamot kwartak nga uray saggabas sitlaeng. Taaglako-lako ak iti ang angkatek anateng ken prutas. Awan utang na naimbag anakam. Imbes apaginanain na taadadakil na. Saan? Tabaybayan na tamit nga grigrigat. Agsao ka manen. Di mo pagsawan di anak ta iti kasta. Oh, Ta saan namot nga obligasyon ti mangted iti kwarta kadata kunak manen. Di ka kadi makaaw-awat. Pasensya kan ano dawat ak adawat iti kwarta kan ka amor. Sapay ko mata saan ka maupupay kanya. Santo apulos mayet. Sikati priority ka suportaran. Ta sikati mang parparag sa kanyak. Sikati inspirasyon ko ngagbibiyag. Agyaman ak amor. Talaga nagpayduma ka nga agayat. Kasano, agawid tayo di balay. Ah? O sige, ngam sa anak nga agbayag iti ha. Agawid ak matlaad agos. Wen, uray dual daw mula di balay. May saal daw, mabalin. Awan nga min kadwan ni nanang ko. Sige, itulod kan to di balay yun o kayat mo. Ah? Ay, saanan? Adda trabaho saan?
Di ka aglangan, ta sayang. Amangan no maikat ka. Apay kastaw na apa nagdalos mo rito'y balay bakay. Una, ta itaaklamanan ang makadalos iti husto. Ken adda sumangpet a bisita inton malem. Sinaw? Kadwa kanu ni Amor jay nubya na nga agawid. Maturog ditoy. Nagswerte mo day ta babaeng? Isaw ti idaldalosam dito'y balay? Ket, kababain mo't ano narugit asang petan na. Heh, no agarte-arte di isunti agdalaws no kayat na. Agbambanog ka lang. Di ka nagdalaws. No anya ti masangpitan na nga itsura ti balay aki, anusan na? Baybay anak ka de, takayat kumula ti agdalos. Tani, italaang manin ang makadalosak. Yawid-awid na pa lang amin dito'y balay dayjay. Di lagbaing. Lalaki kumaati yawid na sa nababaeng. Isungarod mo ti pagragsakan na. Anyat mabalintangay. Mala, tulungan nakit ding agdalos. Tawan mo't ar-aramido. Among mayay, nasaysaya at no lalaki, ti pakirilasyonam. Saan ani Amor? Tadi kay maadan iti anak. Ni Amor ti ay ayatek, tata. Oo, sigurado ka? Ang mga no di sweldo na lang ti kinayat mo kinkwana. Nagpintas ka. Kinayat mo di anak ko. Kitsaan mo't unay agwapo at tumbaw. Jackpot dyan, ay ayatim ti anak ko. Iso pasensya ka na. Gimasapol nga agbali na kaprang kaking ka. Jak kaya ti relasyon nyo adwa. Iso asinam ko man di anak ko. Sige, panawan kayo pa'y. Inakag-shower ang tata. Na, padapay gayang basbastos na ti... Kasarsaritak pa'y lang ang pinanawan na kideng. Sa dino tinagapuam, adamot balon mo akawas mo. Kasla na usar pa'y dagitahani. Kwa, napanak nakiturog iti balay ti kasinsin ko, honey. Kasta ka di. Kat, kumusta ti kasinsin mo? Mayat, naragsaklat na kasarsarita. Anti-stress ko day jaya kasinsin ko. Nasayaat nga rod no kasta. Kat, umyan ka dito balay. Laglagi po mahani. Nagkari ka kanyak. Sige, ngam agawid ak matlano bigat na. Awan kadwa ti inak ijay balay. Wanani, itulod kanton. Saanan? Kabailak mo ti agawid na sisyak. Kaya't ko ama-am mo ni nanang mo. Amwag no, kaya't nakmutla para kingawan no saan. Kaya't nakaday chay. Ken no bilang di nakakayat nga agbalin ang manukang, awan maaramidan na. Ta saan mat nga iso ti makidan nakin ka. Siyak mat. No kasta, nakasagana ka amang ilaban kanyak iti inam. Wan no kasapulan nga agtalawak, aramida. Agyamanak. Talaga alab na labnak. Unay-unay Ay, kwarta man nga ron. Ay, uwan. Adda talaga itid ko akwartama. Itid kong tunubigatan. Intun agawid kan. Itan, tama nga numalipatam. Tapno maikarga kon iti wallet ko. Hello, Amor. Kurang matgayam iti sangaribo dya inted mo kanya. Kasano nga kurang kat binilang kumata na yung bag, honey? 3,000 pesos na jay. 2,000 laang. Kurang iti sangaribo. Anya? Ipauit mo adagos orayak. Isend mo adagos. Sinaan ka no di mo itad ti kurang mo. Ag sina talaangan no agreklamo ka, Amor. Asino day nga amor mayat? Ni, ada ka matgayam di talikodak sami. Kunak nagdigdigos ka. Iyag mo day ta cellphone. Hello? Hello? Asino da ito Siyak tinobyo ni mayat. Sika, asino ka? Anya? Kat, nobyo nakbat ni Mayata? Anya. Mayat, anya ti kayat asawan da ito'y. Luklukon nakasta ka di. Agar-aram lang dayta. Di kan aglibak, mayat.
Ibagam tagpaiso kanyak. Taga ano da ito'y nga amor? Ibagam no sa dino ti lugar na. Ah? Ay, apay ka di. Basta ibagam sa dino ti lugar na. Ibagam. Apay aya damdamagam. Wen, tanudikan ton agpakita kanyak. Sigurado nga adda ka iti puder day tatao. Isu nga ibagam no sa dino ti address na. Ay, wan. Sige, ibagak sami. Tapnoy baken kansan. Nakita ki din dyan ng biyam nga da sa bali alalaki kadwala. Diyak lang bagbaga. Tama nga no nagbiddutak lang. Amang ano karuprupan ako nak. Ngampod no gayam. Ubing pa dyan lalaki kadwala iti. Anya? Kasano nga ubing katlakay mo't yun nakasarita kiti cellphone? Ano niya? Ubing madya nakita. Ubing sapay ng iso. Kaslag taon lang tinasurok a 20. Anya? Naglailo day titunggal maysa. Ti awanan bain a babae. Relax, insan. Agparbeng ka. Tama nga niya ti maramid mo. Apa yan aramid na tikas di kanyak. In black nak pa yun. Awanan pa kakunta ka kankwa na insan. Hey, salaki! Tao po! Anya day jay, sir. Sa dino ka iti balay tagnagan iti amor. Solno ditoy. Ha? Tika di anak ko. Apay, anyat masapul yu kwa na. Adda ka din ni amor, kabsat. Adda, sir. Agdigdigos. Urayan nyo biitan, sir. Sana na nagpakpakita kanyak ni Mayet. Ket amok nga adda ditoy. Iso pangasim, di mo ilimang ni Mayet. Awan ni mayat ditoy. Kan in black na kon. Isong awanan ti pakakunta ka kankwa na. Kung nakit di ano iti puder mo dayan na. Agsasao ka ka di iti agpaiso? Wan sir. Promise. Urag damag kayo kadagiti karo babe. No day nyawid ko a babae ditoy. Awan mo't. Oh, huray siyak. In black nakmat lang. Awanan ba hindi dya babae? Kinwartahan naklagayam. Uray siyak nga rod sir. Jak ni namnama kasto ti maduktalak. Naupayak ang namin pinsan kankwa na. Nagsakit ti naramid na. Oh, anyan. Uray siyak mata. Nasakitanak iti husto. Kanadanay danon kanyak sir. Ha? Adda nakakita nga adda kadwa ng ubing nga lalaki. Ubingan na. Sa bali pa'y siguro day dyan, nobyo na. Tiyawanan pain. Manangalilaw a babae. Naalakgayam ti address mo kinimayat. Pinilit ko ngay nala. Tati amok. Dito iti pakasaraka kenkwanan no diyakon makontak. Ngam nagbidto tak gayam. Adda siguro itayan ti sa bali ang nobyo na sir. Hut a babae day jay. Aywan. Siyak gayam ni Sami. Talaga ka di alakyan ka? Wan sir. Saan na kami namadlaw? Tatigdog ti buok mo. Kan babae latan ti pamagim. Sige tani agrobwatak pa'y. Maladaw ako ni ti trabaho. Adalugan ko. No kaya't mo urayan kan. Ta itulod ka itayan ti trabaho. Ay isanan sir. Kababain mo ta. Di ka agbabain. Basta urayan kan. Itulod kan. Tapno saan ka amaladaw. Naimbag nga orasyo, kabsat. Iyag kumanda ito asabong. Pakitad yun tokin ni Amor. Ha? Apay day ito asabong, kabsat. Basta ito yun tokin ko na kabsat. Kursunadak nga minti anak kayo. Nga uray tumboy. Saan mo tamadlaw tumboy? Babae day jay. Kas laging tutumboy lang. Ha? Mabuti nga kagaram kin ko na. Iso nga ikakpailay ti sabsabong. Timingak ti panagdaton ko kinkwana. Nagdaton ni Sami king ka. At luna maun anak kao. Kaya't kulay jay para king ka. San mo'y tabadlaw alakay? Taubing tirupa na. Dila busis na tilakay. Pagan anok kumamot na jay ngay. Karibal ko aklunag. Oho, orew awan. Agbagay kayong tupay. Kaslag karuprupa kayo pay. Huh,
Tilay bagbagayo mo. San mo ta? Nagala sa denggan. Karpro pakpay ka ta karibalkon. Oho? Saan man? Agpaiso ti pagbagak. Uray damagam kin ni nanang mo. Kaadwan mo't nga gasawa kit agkakarupat ha. Kitayam ni nanang mo. Medyo agkaruprupa kami. Ni. Adda dilugan ni sa amin. Ay nahihihay. Umay na ka manin sa rungkaran anak ko. Ay, aglimangak tatang. Ibagayong awanak niya. Ay saan? Di kang lamang sangmum ni sa amin. Ha? Ni, Adya dyan na naptuog. ijay samat sila diyo day tatang. Intaman kitang. Apayan bakit? Anyat na pasamakin ka. Natumba ni nanang. Sa bali ti Jar na tatang. Agat atakin samutan. Ay sus, itaray tayo hospital ti naman ako. Pangiluganan tayo nga eh. Sige tayo nak mga yabit ti pangiluganan tayo. Ang dandita ni sa amin. Makisarita kan. Tayo sa ti pagluganan tayo. Ay, sige tatang. Umustan ti inam, amor. Nagatake sir sami. Ngam nasayangat ka nun ti kasasad na. Naimbag ata sa nagrabe ti panakatake na. Naimbaglakit din. Tanay-tanay adagos ti ospital. Ay, sir sa amin. Agyaman kami king ka. Awan na niyaman na. Pagkaragsakak ti makatulong ka na kayo. No makarwar ti inam, amor. Ayaban rak, tasyak mo't lang ti mangyawid kan kwa na. Agyaman kami sir. Ngam oray sa anon. Nakababae nun. Awan ti rumba nga pagbainan nyo. Si pupuso ak atumulong ka na kayo. At damanin ni sa amin anak ko. At dahi salas. Inkasangweng. Kanayon nga umay dito'y balay data. Tila may itid na. Nakababae nun. Pagbay na mayakit agayat nga rugking ka. Inka kisanguy na no siyak, awan madi amakunakin kwa na tanasing pait. Patsyag ang naragsak kanto iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Tatang, Lipate mo ti kinatumboy mo. Agpakababae ka kitin anak ko. No babae ti pakirelasyonam, sigurado alukwan na kan tumanayin. Iso ano sa amin laingay, tama ka anak kapay. Narigat ti awan anak na anak ko. Iso nga agpanunot ka na imbag. At nakadimot lang namnamakan ka, amor. Pasensya ka no nagulitak. Di na kumagurguran. Talagang amin nga gayatakin ka, amor. di kay madanagan, tasan kayo akagura, Sir Sammy. Ah, Tangay na bayag mo ito nga, agdadaton kayo kanyak. Panawin mo't siguro, tapno aklo na kung dayat yo. ha? Agpweso, amor. Wan, Sammy. Ti amok ngamin idi kat Jack Pulos makarik na iti ayat itikas kada kayo. Ngam nagbiddutak. Natin nagmutan tiriknak. Gapo iti kinasaya at yu kada kami. Agyaman na, amor. Promise, di kan to agrigat iti danak. Pagbalinan ka akas la prinsesa. Ay, sana. Jack kayat tikas ta. Kayat ko tagtrabaho. Makamuka, no kastali kayat mo. No anya ti pagragsakam nga ramitan, suportaran ka. No laki di ta pagsayatam. Kasano, dumano nak nga rodan? Pagsasaritaan tayon ti kasarta, amor? Makaamu ka Sammy. Nagkasar kami nga rod kini Sammy. Ket no kasano ti kinasingput na idiagayan ayat kami pay, nakarkaro itan, tagasawa kamin, ket ita adandwang anak mi. Jack pagbabawyan tinakiasawa ka ni Sammy, tanadungo nga ama kadagiti anak ko, kan nadungo nga asawa. Aging nga nga roden dita, ti pagpatingkaan, ti pakasaritaan, ti biyag ko. Ti gayem mo, amor. Ala gagayem, ditan ti nagpatingkaan, day ta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, pare ti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti mang bendisyon, kan mang tarabay iti tunggal maysa.